Paraprakisht Zoran Zaev dhe Spasovski u takuan me kryetaren e komunës së Tetovës të utarifin në hapësirat e komunës, ndërsa më pas u dëtuan për në Poroj. Në takimin me qytetarët e Porojit, Zaev tha se do të angazhohet që të kthejë gjendjen e mëparshme në fshat, duke angazhuar makineri për të pastruar fshatin. Денеска на втората владина седница донесовме 3 одлуки. Првата одлука е за формирање на комисија која што до вечер треба да биде правно формална комплетно изготвена под ингеренции на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за излегување на терен од утре за да ги утврди сите штети кои што се настанати врз земјоделските посеви по нивите на граѓаните од Порой и целојот овој регион. Еден дел од граѓаните случајно живеат од тоа. Морат брзо да се утврдат штетите за да отпочне постапката за надомест на штети. Втората одлука е за формирање на владина комисија под ингеренции на министерот за транспорт и врски, генералниот секретар на владата, Центарот за управување со кризи и неколку други ресори кои што се надлежни за оваа работа, е комисија за утврдување на штетите врз инфраструктурата. Тоа е речното корито, тоа се улиците, мостовите урнисани за брз пристап на населението и враќање на нормалниот живот, кој што навистина за 50 куќи овде е целосно изолација од нивниот пристап до нивните куќи. Целта е брза интервенција, промптна, за да може веднаш брзо да го вратиме во нормала животот овде на граѓаните од овој дел на Тетовскиот регион. Истовремено, третата одлука која што донесовме, го задолживме министерот за транспорт и врски да ги земе сите тие документи, како што се програмата на UNDP преку општина Тетово аплицирана до владата, за да пристапиме кон трајно решение како превентива за не повторување на ваквите појави кои што често се случуваат токму на оваа локација во Порой. Pastrimi pritet të realizohet edhe të përfundojmë brenda disa ditëve, që do me thënë se edhe në ditët në vazhdim kjo rrugë do të mbetet e mbyllur për qarkullim të automjeteve dhe kompsorave. Rruga lokale Gjepqish-Trebosh është plotësisht e kalueshme, andaj bëjmë thirrje deri tek qytetarët që ta përdorin këtë rrugë për qarkullim edhe ditëve në vijim, bëjnë të ditur nga komuna e Tetovës, ndërkaq që kryetari Arifi ka falenderuar qeverinë për masat e ndërmarra. Normalisht i përshëndesim vendimet e qeverisë me cilin pastrimi do të intensifikohet dhe informatat që ne i kemi dhënë janë që ne kemi dhënë planin e aksionit që para 2 vitesh. Nëse ai realizohet, në fakt mendojmë se zvoglohen rreziqet faktikisht nga fatkeqësitë natyrore. Për shkak të sasisë së madhe të prurjeve të dheut dhe baltës nga komuna e Tetovës, bëjnë thirrje deri tek qytetarët që të jenë të kujdesshëm dhe të kenë durim, pasi që komuna e Tetovës në mënyrë të organizuar bën menaxhimin e situatës, gjithnjë duke respektuar të gjitha rekomandimet nga organet kompetente.